ariko noneho delegation noneho ngo babonye yoherejwe umunyarwandakazi delegation yoherejwe na Kinshasa. Erega ntabwo ari umunyarwandakazi. nyine ndi kukubwira ibyavuzwe byatangajwe ku ruhande rwa Kongo bati muri delegation ya M23. Ariko umva igitangaje, yitwa Murekatete Kayitaba Chantal. ngo nta Murekatete w'umuzayirwa ubaho. Niba rero nta Murekatete w'umuzayirwa ubaho, niba nta Murekatete w'umuzayirwa ubaho, ni gute habaho agace kitwa Remera kakitwa ka Kongo? Ni gute habaho ahantu hitwa Isake hakitwa muri Kongo? Ni gute habaho Nyiragongo hakitwa muri Kongo? Ni gute habaho Iminembwe hakitwa muri Kongo? Niba Murekatete atabaho ari umukongomani. Ariko umva ikintu gitangaje, nuko na Kongo nubwo bamwita umunyarwanda, baravuga ko papa we yageze muri Kongo mu 1959. Papa we akaza no guhabwa ubwenegihugu bwa leta ya Kongo. Uyu Murekatete yavukiye muri Kongo, yiga primeri muri Kongo, yiga segonderi muri Kongo, yiga kaminuza muri Kongo. Ubuzima bwe bwose ni ubwa Kongo, ubwenegihugu bwe ni ubwa Kongo. Ariko izina n'ukwasa ngo ntibimwemerera ko umukongomani. Uburundi bwo ngo bufite gahunda yo gufata Minembwe, kwiyomekaho Minembwe. Narengeze ngo ni n'u Rwanda bazafata. Oya, no kwiyomekaho Minembwe. Ngo bamaze kubona ko AFCM 23 yamaze gufata ubutaka byararangiye. Ngo icyo badashobora kwemera, ngo ntibashobora kwemera ko imisozi ya Minembwe igenzurwa na AFCM 23. Ubwo nabo barahitamo gufata Minembwe, dore ko babihurizaho na leta ya Kinshasa. Bayomekaho. Nibataneyomekaho, kontrole yose iraza kubifitwe n'ingabo z'u Burundi hari mu Minembwe. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Abasirimu bamaze kutugana muri Fabula Hotel. Urifuza gukoresha ibikoresho byo mu nzu byiza kandi bigezweho, Fabula Hotel ni igisubizo ku batugana. Dukora ibikoresho bitandukanye harimo nk'utubati, intebe zo muri salo, ibitanda na matera, TV stand, intebe zo muri jaride, intebe zo muri salle à manger, izo kuri piscine, garde-robe, ibitanda by'abana, intebe zo kuri comptoir, ibikoni bigezweho, ibikoresho byo mu biro ndetse n'ibindi bitandukanye. Design yose ushaka turayigukorera. Aha bagukorera ibikoresho byiza kandi bigezweho ku giciro cyiza nko muri Fabula Hotel. Wadusanga aho dukorera mu Gaciro ka Gisozi, cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero zikurikira: 079 12 40 Fabula Hotel, igisubizo ku batugana. Kazere ko umeze neza cyane aho uri hose dukurikira umunsi ku munsi, abari mu Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda mwese muhawe ikaze. Dukurikira kuri Inside Rwanda TV ndetse n'Urugendo Online TV, mwese turabakenguruki. Turagarutse tumeze neza, ni Gakire Samu, Robert Sympathique nawe arahari. Sempa na amahoro? Yego na amahoro cyane Samu, na amahoro cyane. Nawe nizere ko ari amahoro. Wabonye bucya? Yego ibintu na amahoro cyane. Yego. Byako. Bura nicyo kintu cya mbere, amahoro. Ubundi amahoro siyo yari kwe kuba ari indamutso iri worldwide. Niyo ya twese. Buri muntu wese ahari ku isi yakaba yifuriza undi kugira amahoro. Kuko buriya ikintu cyo nabonye hari ukuntu bawumva ngo biriyo. Reba ariko Amerika iri na Israel birarasa Irani, umuntu uri Nyamasheke niwe ubyumva, bigahita bimugiraho ingaruka. Nta rusaku rw'amasasu bumvishije, nta mabombe, nta. Hari n'abatamenya ko ariho biri guturuka. Bakagera byageze ute? Niyo mpamvu cyambere ari amakuru. Hari n'abatamenya, babifite amakuru make batamenya ko ariho biri guturuka, barangiza bakavuga ati igihugu cyacu hatu Rwanda kabaye, bakagira ngo ni rwo gusa kubera amakuru make. Hari n'abandi bo nabonye abanzi b'u Rwanda babibereye iyo ngiye rwose ntazi iyo bari, bakavuga bati byacitse byabyo, bati mu Rwanda rakinga bari ngo
ese ruba ku isi ya rwonyine n'abari kubivuga namwe ubwanyu aho muri murashonje. Ni kubera ko ni ikibazo cy'isi yose, ntabwo ari ikibazo cy'u Rwanda si umwihariko w'u Rwanda gusa, ni ikibazo cy'isi yose. Umwana bavuga ngo ukabona nk'umuntu araje arahurudutse ngo mu Rwanda ngo kimwe mu bihugu ngo igitoro ngo cyabayemo ikibazo ngo u Rwanda rurimo. Ibaze ko noneho twebwe twari dusanzwe wenda tunagifite cyangwa se kinahenda ariko gihari. Kandi twebwe noneho ugasanga byibura u Rwanda ni kimwe mu bihugu bifite stoke byibura y'amezi 6 ku gitoro. Abandi bo batangiye kubwira abaturage bati za rusange ni mujyemo, abakozi ba leta ni mugende mu za rusange, twebwe ntibaranabagenera ngo byibura ngo ni munamwizi. Ubu noneho umunyarwanda wifite ayo mafaranga nta gihugu cyafunze umupaka aracyanywesha, bakajya bajya kugura essence mu tujerekani cyane rwose. Mu gihe mu Rwanda uracyajya kuri station waba ushaka full tank ukanywa full tank, washaka litiro 50 ukanywa 50. We biterwa nuko ufite ayo mafaranga. Ariko hari abandi ibihugu duturanye kandi byamaze kubwira abaturage n'abayobozi batoya ni muze mu za rusange kabisa. Kuko n'agastoke kari gatoya nyine birumvikana. Ngayo nguko rero mu makuru yacu tugiye kubagezaho ni byinshi turi buze kuvugaho, turaza kugaruka n'ubundi kuri ibiganiro akoru, ubwo ni akoru de Suisse se yarahindutse. Oya, ni ibiganiro bikomeje hagati ya FCM 23 na leta ya Kinshasa, gusa noneho byahinduyeho kubera si Doha. Ubu ni Geneve mu Busuwisi, byagiye i Geneve mu Busuwisi niho bigeze. Ariko uburyo bimeze harimo ikintu bita kugorana, harimo amagorane. Ibi biganiro mpise nibuka rimwe kera twiga muri segonderi higeze kubaho, ako nawe wari urimo. Mpise mbyibuka ko nawe wari uri muri iyo case. Byatumye reka nibuke story, bigeze bashaka kutwirukana. Turi mu wa gatandatu. Oya, mwari mu wa gatanu. Bagiye kwirukana twiga mu wa gatanu segonderi. Bari bagiye kwirukana abanyeshuri bibye ibitabo. Mwari nka 13. Yego. Barebye basanga nukuva ku wa mbere kugera ku wa 13 niho bagiye kwirukana. Cyabaye ikibazo gikomeye cyane. Habaho deliberation 3. Kwa kundi bakora deliberation. Ndibuka mwarimu Philippe Buvanganzo yaragiye abwira abayobozi b'Ikigatari ko bayobozi aba bana muri kubona nubwo bwose koko icyambere n'ubuyobozi bw'ikigo bwabafashe bubajyana mu bitabo ngo nibajye gutenga ibitabo. Cya kabiri n'abagatima kare hareshye bananirwa kwihangana bagenda bakuramo kimwe umwana w'ibigitabo kugira ngo bazanabisome. Basi bayobozi kaba bana bemera icyaha kandi bakemera no kugarura ibitabo, ko ari bamwe mu bana tubona bashobora kuzatuzanira buruse muri iki kigo kandi nako byagenze, tubirukane koko. Abayobozi bamwe bati turabirukana, Directeur ati yatigewe nuko ko twe twageze muri kiriya kigo amaze kwirukanira igihe 2 120 abirukaniye rimwe ngo sinza amadega bari barakoze ntabwo twigeze tubijyamo cyane. Noneho kera barirukanaga abana 120. Noneho natwe tubona karabaye, ariko byaje kurangira, ndatekereza ko byaje kurangira ntibyageze no muri komite y'ababyeyi harya bakoze deliberation 3 bavuga bati abana tubirukane. Bamwe bakabyanga abandi bakabyemeza, abandi buteje tuzabiruka, ariko byaje kurangira bababariwe niko ntekereza. Icyo gihe kandi bose nta numwe utarabonye buruse. Noneho mbaza ngo tukigera mu wa mbere muri kaminuza tugiye kwakirwa na principal, twicaye muri salle, ndabigibuka inama yabereye muri dining hall. Principal yakomeje ngo ku banyeshuri bibi bitabo. Umutima wanjye uhita usubira muri segonderi, ndavuga nti yaba se Directeur yaratanze raporo ati Dr. Gahima Charles aho hari abanyeshuri baje kwiga muri kaminuza bavuye hano ariko bafite case. Iyo raporo ikaba yaramugezeho. Ndavuga ni ibitabo birankurikiranye. Yego. Oya, urabona wari nk'umuburo, urabona kwa kundi twajyaga muri bibliothèque muri library gufata ibitabo, bakwandikaga imyirondoro yose, student card bakandika namba zayo,
reg number bakazandika. wamenye ko narinze ndangiza kaminuza ntagiye gufata igitabo Mariya udati nge ntabwo byari kunshobokera. ukuntu nabikoraga Nge nta ubumenyi bwose nabukuye mu bitabo. sempa Yatiriye igitabo. nkamubwira ntize mbere yo kugisubizayo. Nge ntabwo nari kubishobora. Ntabwo nari kubishobora. Niba unibuka no muri segonderi nahoranaga ibitabo mu ntoki bya kamusi n'ibindi kubera ko ibitabo nyine nkunda gusoma cyane bigafasha rero kandi igitabo ngenda cyemera cyane nabyemera ariko urabona ko ubundi barakwandika ku buryo n'ubundi kuvuga ngo uraza kukirigisa byakugiraga ingaruka ku buryo hari n'amanota utabonaga byashoboraga kuba warakoze clearance nta kibazo ufitanye na library. Urabyumva rero ubwenge buba no mu bitabo gusoma buri wese azajya asoma. Gusoma ni byiza. Hari imvugo ivuga ngo ushaka guhisha umunyafurika muhisha mu gitabo se. Abanyafurika dusome dukureho ibyo ngibyo ibyumvire n'ibikibwa. Impamvu nari ntanze urwo rugero urumva ibi biganiro biri kubera mu Geneve nabyo bigiye kuba nka deliberation kuko biri kujya kurangira. Uzi ko ari ibya 9 biri kujya kurangira hagahita hazamo akantu kamwe. Yego gahita gatuma byose bisubira urudubi. Ariko noneho delegation yoherejwe na Kinshasa. Erega ntabwo ari umunyarwandakazi. Nyine ndi kukubwira ibyavuzwe byatangajwe ku ruhande rwa Kongo. Bati muri delegation ya M23. Ariko umva igitangaje. Yitwa Murekatete Kayitaba Chantal. Ngo nta Murekatete w'umuzayirwa ubaho. Niba rero nta Murekatete w'umuzayirwa ubaho. Niba nta Murekatete w'umuzayirwa ubaho. Ni gute habaho agace kitwa Remera kakitwa ka Kongo? Ni gute haba ahantu hitwa Isake hakitwa muri Kongo? Ni gute habaho Nyiragongo hakitwa muri Kongo? Ni gute habaho Iminembwe hakitwa muri Kongo? Niba Murekatete atabaho ari umukongomani. Ariko mu kintu gitangaje nuko na Kongo nubwo bamwita umunyarwanda baravuga ko papa we yageze muri Kongo mu 1959. Papa we akaza no guhabwa ubwene gihugu bwa leta ya Kongo. Uyu Murekatete yavukiye muri Kongo, yiga primaire muri Kongo, yiga segonderi muri Kongo, yiga kaminuza muri Kongo. Ubuzima bwe bwose ni ubwa Kongo, ubwene gihugu bwe ni ubwa Kongo. Ariko izina n'ukwasa ngo ntibimwemerera kuba umukongomani. Ese kuba umukongomani hashingirwa ku isura yawe? Ese kuba umukongomani hashingirwa ku izina? Kuba umukongomani no kuba wifitemo ivangura. N'abakongomani ubwabo ntibazi kuba umukongomani bisaba iki setu. Hari n'indangamuntu bagira. Abantu bo muri Eastern, abantu batagira n'indangamuntu ubundi bashingira kuki bavuga ngo Congolais de père de mère bazarinde? Wewe birangwa niki? Ko Tshisekedi yavuze ngo bundi Eastern Congo nako ni mama yamubwiye ikwiye kuba abandoned. Nibigomba kuba abandoned. Nibarekure Eastern Congo abaturage n'ubutaka babirekurire rimwe. Uretse ko byamaze no kwirekura. Babyemere babyange byamaze kwirekura. None se AFC M23 aho mu Busisi uri kumbwira na leta ya Kinshasa ntibamaze gusinya memorandum of understanding? Bamaze kugira amasezerano ya mbere bahuriraho. Bayemeranyijweho noneho. Ko hagomba kujya hitsinda. Rigomba kujya rikontorora agahenge. Buri ruhande ruraza kugumaho ruri. Ibyo bikora ibyo byihorere. UNC yakoze iki muhari? UN yakoze iki? Nyine kuri. UNC yabujije AFC M23 kubaho iri. Mubwire ko iryo tsinda se barisizeho ariko Uburundi buri ku deploying ingabo nyinshi. Yego. Nuzubwa bwagenge bazagakontorora mu biki. Uburundi bwo ngo bufite gahunda yo gufata Minembwe. Kwiyomekaho Minembwe. Narengeze ngo ni n'u Rwanda bazafata. Oya no kwiyomekaho Minembwe. Ngo bamaze kubona ko AFC M23 yamaze gufata ubutaka byararangiye. Ngo icyo badashobora kwemera ngo ntibashobora kwemera ko imisozi ya Minembwe igenzurwa na AFC M23. Ubwo nabo barahitamo gufata Minembwe dore ko babihurizaho na leta ya Kinshasa bayomekaho. Nibataneyomekaho
kontorore yose iraza kuba ifitwe n'ingabo z'u Burundi hariya mu Minembwe, kuko igihugu cy'u Burundi ntigishobora kugira ikintu cyitwa souverinete kidakontorora imisozi miremire igikikije. Niyo ntambara uri kubona Uburundi uri gushaka kwijandikamo, ariko ubundi ya ntambara bwarwanaga ngo AFC 23 ngo n'abanyarwanda igomba gusubira inyuma ikava mu bice yafashe, n'abarundi bamaze kurira baranihanagura. Ibyo byararangiye bamaze kubona ko bitanashoboka. naho vira nuko bari barayifashe ngo ntibayirekura ngo niyo ituma basike baringa igihugu cyabo. Bande ibyo niba byibagirwe ntabwo bazigera barindira Uburundi muri Uvira. None se bwira ngo hagiye kujyaho itsinda rigiye kujya rikontrolinga cyangwa se rikurikirana ko agahenge kubahirijwe. Mu bitangaje muri iryo tsinda mu bazaba barigize hazaba harimo n'aba ofisiye bo muri AFC 23, kimwe nuko hazaba harimo n'abo muri Kinshasa ku ruhande rwa Kinshasa, harimo n'abo ku ruhande rw'abahuza na UN. Azuruma ganje kakoberwa gusa drone Tshisekedi yaguze zakora iki? Ibyo ngibyo nyine izo drone niziza nyuma y'iko ibyo bintu byatangiye nibwo Tshisekedi azagira uko abyibarizwa, kuko Tshisekedi nawe yamaze kumenyeshwa ko hari ibyo agomba kubahiriza kandi hari bireba leta ye. Ariko se hari ibintu uhura umbwira nanjye nkabitekerezaho. Abarundi bagiye gukora iki muri Kongo? Abarundi nta kindi kintu cyera kirabura bagiye gukora muri Kongo. Abarundi bagomba kurindira igihugu cyabo mu misozi miremire ya Kongo. Barinze igihugu cyabo. Bakirinze nde? Barwanye nande? Bahanganye nande? Ni ukuvuga ngo ikintu utagomba kwirengagiza ni uko Abarundi bijanditse mu ntambara yo kurwanya AFCM 23. Abarundi bakagira ibyago bakananirwa gutsinda bafatanyije na leta ya Kinshasa, bagatsindanwa na leta ya Kinshasa, AFCM 23 ikambura ubutaka leta ya Kinshasa. Kuva rero bari barijanditse muri ibyo bikorwa, Abarundi nabo icyago kirabugarije kuko hafi yabo ntihari leta ya Kinshasa, hari AFCM 23. Nk'abantu rero bari barijanditse muri iyo ntambara bisha abantu bo muri AFC 23, ntabwo bashobora kwizera umutekano wabo mu gihe cyose hafi yabo hari AFC 23 niyo presence y'ingabo z'u Burundi ubona. Ibindi byose barakubeshya. Nuvuga ngo bo bagiye nabo nubwo nukuvuga ngo zira nabo ni ingamba z'ubwirinzi. Wowe ubyita utyo ku Burundi? Yego. Gusa bo ntibashaka kubivuga batyo. Kuki se bagenda bica abantu? Ingamba z'ubwirinzi zikwemera kwica abaturage? Ariko koko Samu yagereka kwirengagiza. Ngo kuki bagenda bica abantu? Kuki bica abanyamurenge? Uziko biriya bari gukora byitwa gusubiza inyuma umwanzi. Umwanzi umuturage kandi ubwo ni umwanzi w'u Burundi. Wiragiriye nk'abo umwanzi w'umusirikare. Ubwo ni umwanzi w'u Burundi, ni umwanzi w'igihugu cy'u Burundi. Kuko bakubwira ko bari abaturage bacumbikira ingabo ngo za AFC 23, ingabo ngo z'u Rwanda ngo zigambiriye kugirira nabi leta ya Kinshasa na leta y'u Burundi. Buriya nka zira drone baba bamanuye mu baturage, bazimanuye byibuza nk'ahantu AFC 23 ifite ibirindiro, nubwo nakumva ko wivunnye umwanzi. Wowe ibyo ngibyo uri kuvuga biriya leta ya Kinshasa ibikora ibizi kuri gukubita umwanzi, kuko bazi ko hariya mu Minembwe bifatanyije n'abantu muri AFC 23 kugira barwanye leta ya Kinshasa. Leta nabo rero barwanya nk'abantu bifatanyije n'umwanzi, ibarwanya nk'abanzi. Icyo AFC 23 twirwana bagomba gukora ni ugufatanya bakarwanya leta ya Kinshasa, kuko yo ijya hari izikiri kurwanya umwanzi wayo. Nubwo ari abaturage bayo ariko bafata nk'abanzi kuko bakorana n'uwo yita umwanzi. Ese aho barwaniye ntibaragera ku ntego? Ntabwo bishoboka. No kugera kuri izo ntego leta ya Kinshasa ntizabishobora. Kose na Amerika na Israel bagabye ibitero kuri Iran, barangije ubu byarahagaze, babonye ko kugaba ibitero kuri Iran ugendeye ku bitero byo mu kirere gusa ntacyo byagufasha, iyo ntambara ntiwayitsinda. Kujya ku butaka abasirikare ba Iran barenga miliyoni bagiye hasi baravuga ngo nimwebwe twiteguye nimuze turabategereje, Amerika yananiwe kohereza n'umwe. Kongo n'u Burundi bimeze nka kwa kundi umwana jya nko kuva mu muntu akagukubita ukagenda wiruka uri kurira. Yego. Wazana papa wawe nawe bakamukubita ukajya kureba mukuru wawe bose bakabakubita. Yego. Noneho mugahitamo kwemera inkoni mugakubitirwa hamwe kandi mugakubitirwa ahantu hamwe muhagaze. Kandi noneho ikintu kiba kibabaje, rimwe na rimwe umubyeyi bakubitiye imbere y'umugore we cyangwa umwana we ntago yemera kumanika amaboko. Oya. Yemere ko rwose nta mbaraga afite zo guhanga. Arakomeza akemera agakubitwa. Kandi ntarire agashirira imbere. Ntabwo waririra imbere y'umwana.
kuko njye nubwo nsobanuriye ngo icyo Burundi bwagiye gukora muri Kongo simbona ndetse cyagezweho basi igiki se icyo wita kugerwaho cyihorere Uburundi burindiye igihugu cyabo inyuma y'imipaka zira n'ingamba abo basirikare bumva Burundi bugenda bwohereza hariya ku butaka bwa Kongo kandi mu misozi miremire ni ingamba z'ubwirinzi Uburundi buba bushyizeho ku gihugu cyabo zo protecting nde mwanzi bafitemo hariya nabikubwiye neza Uburundi bwifatanyije na Kongo bakubitwa na AFC 23 Kongo iracyarizwa nuko AFC ikiri mu butaka bwa leta ya Kinshasa bambu ubutaka ubwo butaka buri kumbibi za Kongo n'u Burundi Uburundi ntibwaryama ngo businzire ese simple tekereze impamvu AFC M23 igihe yafataga Uvira itahise yambuka hakurya ngo ikurikire abarundi bayirwanyaga banicaga abaturage ntabwo arizo ntego zayo kandi nta n'ikibazo ifitanye n'u Burundi abasirikare b'u Burundi baje kurwanya AFC 23 ku butaka bwa Kongo barahaguye nta kindi kuki se bacyoreza izindi ngabo nazo zizahagwa nta kindi naho kuvuga ngo kujya ku butaka bw'u Burundi kurwanira izo si gahunda za AFC 23 ahubwo umurundi uzava ku butaka bw'u Burundi akaza ku butaka bwa Kongo azakubitwa kandi kuko barakubitiye barahaguye aho rero nta mpaka zirimo ntacyo AFC ijya gushaka kurenga imipaka ijya mu Burundi gukora iki ntiwabonye ko Burundi ubutumye n'umuyaga wagukorera icyo ushaka bagahita bavuga ko ari umuyaga nkuba ntabwo wabyiboneye ku manywa y'ihanga kara nagahinda nagahinda kigendera yego kara nagahinda ko bamaranye iminsi kandi ko nubwo ntawe ubivuga ariko barababaye kandi agahinda si uguhora urira kubona abarundi mu gahinda kadashira rero cyo gisobanuro cyuko bari kugaragaza agahinda baragafite niyo wabona baseka cyangwa ibi bari gushaka gukora it's like revenge ukayikora kuri inde abaturage hari indi revenge bashobora se ntabwo urareba ko tefebra bari yonyuramo iyo ntagazwa ku kibuga cy'indege cyanjiri baje ari abatasi ba Amerika twe tuzi ngo turi kwakira bimukira ntabwo rero abakongomani bari kubyemeranwa bakanavuga ngo twebwe turacyabura byinshi byo gukora ntabwo ibintu twabikora tugendeye kuri context y'u Rwanda kuko u Rwanda hari aho ruturi imbere kubijyanye n'umutekano na security n'ubugenzuzi ntabwo rero twebwe iki gihugu cyacu cyagakwiye kugendera muri iki kigare bahita banibaza batari kubundi iki gihugu cyacu politike yacyo ko ari copier coller kuri gahunda z'u Rwanda kandi batwereka ko barwanya u Rwanda na politike z'u Rwanda u Rwanda rwashoye mu bukerarugendo tubona Kongo izibigana u Rwanda rwashoye muri football tubona Kongo izibigana u Rwanda rubungabunga ingagi turi kubona Kongo ari byiri kujyamo u Rwanda rutunganyiriza amabuye y'agaciro rufite inganda ziyatunganya imbere Kongo nibyiri gushaka gukora which is good ntabwo tubyanze ariko abakongomani baribaza ni gute urwitwazo rubu Rwanda ariko tukabona mwigana u Rwanda ariko muri Kongo hari spirit ivuga itya urumva Sam muri Kongo hari spirit ivuga itya iti twebwe nka Kongo ntabwo u Rwanda rwagakwiye kuba ruteye imbere gutya tubireba ibyo biba bishatse kuvuga iki biba bishatse kuba ko Kongo ifite jalousie iterambere ry'u Rwanda ariko ikabihora no mu bwicuze bw'uburyo ari kimwe mu bihugu bifite amabuye y'agaciro menshi akenewe ku isi ariko n'iryo terambere bakaba batarifite bakagira ipfunwe ry'uko iterambere ry'u Rwanda rurigeraho gutyo rudafite n'amabuye y'agaciro nk'aya Kongo ibyo rero bigatera ikibazo niba Kongo ibyo ikora byose urwitwazo rubu Rwanda buriya no muri Kongo kugira ugire abantu bagukurikira banagukunda nuko ugomba kubugaragaza ko urwanya u Rwanda buriya uzarebe muri Kongo na channel izi ku ma YouTube channel zivuga nabi u Rwanda
nizo zigira audience. Bivuze ngo muri Kongo n'umuntu wese wigaragaje nk'urwanya u Rwanda ahabwa n'umwanya muri guverinoma. Bisobanuye ngo ntabwo kubona abantu bavuga nabi u Rwanda muri Kongo ari uko hari n'ikibi u Rwanda rwakoze. Oya, byonyine kuvuga nabi u Rwanda muri Kongo no kuvuga nabi abayobozi b'u Rwanda muri Kongo byonyine bitanga umugati. Uranyumva? Byonyine kuvuga nabi u Rwanda bitanga umugati. Rwose kuba wari perezida muri Kongo uri 100% incompétent, ariko ukaba ugaragaza ko uhangana n'u Rwanda, uvuga nabi u Rwanda, utemeranya n'u Rwanda, abakongomani mu buyobe bwabo bwose koko baraguha amajwi batitaye ku buyobe bwawe no kuba uri incompétent, nta bumenyi, nta experience ufite. Ibyo bikabafasha iki mu kubagarurira amahoro? Kandi ikibazo bafite ayo mahoro birangira batayabonye, ahubwo ukomeza kubereka icyizere cy'uko bazayabona. Ukabereka gusa kutumvikana n'u Rwanda tu barakugira ministre. Urabyumva? Bisobanuye ngo niba ushaka poste muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ugomba kuvuga nabi u Rwanda, ukavuga nabi abayobozi b'u Rwanda. Niba ushaka kuba popular, kugira abantu benshi bagukunda, ugomba kuvuga nabi u Rwanda, ukavuga nabi abayobozi b'u Rwanda. Niba ufite channel muri Kongo cyangwa se uri umwanzi w'u Rwanda, uri ikigarasha cyangwa uri interahamwe, ushaka gukora YouTube channel kugira ngo ubone abantu, vuga nabi u Rwanda, vuga nabi ubuyobozi bw'u Rwanda, vuga nabi ibikorwa by'u Rwanda. Abagukurikira rwose urababona, n'izo YouTube zabo zibinjiriza. Bisobanuye rero ntabwo muri Kongo kuvuga nabi u Rwanda no kuvuga nabi abayobozi b'u Rwanda ari uko hari ikibi bakoze. Oya, bashobora no guhimbirwa ibibi batakoze. Ahubwo kuvuga ubuyobozi nabi bw'u Rwanda no kuvuga u Rwanda nabi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biragabura, bitanga umugati. Nicyo nakubwira. Yego, bitanga umugati. Yego, turi mu makuru yacu, ariko berukana ku musozo buriya wabonye icyo umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Yego yatangaje ku ifatwa rya Semuhungu? Yego, nabibonye. Semuhungu rero yatawe muri yombi, ntabwo byatangajwe tukiri mu cyumweru mu bihe byo kwibuka mu cyunamo. Ibyakurikiranwa nk'umuntu nzi bayeho mu mategeko, wayizeho, dore ntabwo yaba agiye gusanga jihadi. Ubu tuvugana akurikiranweho ibyaha bigera kuri 3. Muri ibyo byaha harimo no gukoresha undi muntu imibonano mpuzabitsina ku gahato. Urabyumva? Icyo ni kimwe muri ibyo 3. Icyo cyaha rero iyo umuntu agihamijwe n'amategeko ahabwa igihano cy'igifungo kitari munsi y'imyaka 15 n'ibindi. Ariko icyo si cyo kibazo giye bifiteho cyane. Harimo no gushyira ahagaragara amashusho yerekana imikoreshereze y'ibitsina hakoreshejwe mudasobwa. Yego, icyo nacyo ni cyaha mu Rwanda. Yego, hari nanoho harimo no gushyira hanze ayo mashusho no gukangisha. Yego, gusebanya. Uri kubyumva? Ibyo byose rero ni ibyakurikiranweho, ariko igitangaje giteye n'ubwoba nuko umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Murangira Bitieri yatangaje ko muri icyo cyakurikiranweho cyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato yarezwe abamureze ari n'ab'igitsina gabo kandi barenze umwe. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha runakangurira n'abandi baba barakorewe icyo cyaha baramutse bahari nabo kutagira isoni n'ipfunwe ryo gushyikiriza icyo cyaha urwego rw'ubugenzacyaha. tutiriwe tubijya kure,
bisanzwe bivuze ko asanzwe abizwiho cyane cyane ko na mbere yuko agaruka mu Rwanda yabaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yarashatse uwo bahuje igitsina w'umuzungu witabye wapfuye yego. mu 2017. nyuma yaho sinzi uko byagenze ubuzima hari ukuntu bitagiye bigenda neza. Semuhungu agaruka hehe? yagaruwe mu Rwanda nyuma yo gufatanwa y'ibyaha bamufungira muri Afurika y'Epfo. Bavuye muri Afurika y'Epfo afunguwe nibwo yazanywe mu Rwanda. Ibyo byose rero nuko byagenze, ibindi ntumbaze. Ariko nyine ubu none tuvugana, ngira ngo urabizi ibi byakurikiranweho nta nubwo byahise bitangazwa kimara gufatwa, bitewe n'ibihe bitari na byiza u Rwanda n'Abanyarwanda twari turimo. Ariko urabona ko noneho dosiye yamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha. Iyo rero buriya dosiye yawe yamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha buhita bufata ya dosiye yawe bukayiregera urukiko. Ikiba kigiye gukurikiraho ni ugutangira kuburana. Ubwo rero igikurikiyeho nimba urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwamaze gutangaza ko dosiye ya Semuhungu Eric yamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha nabwo buraza gufata iyo dosiye buregere urukiko. Ubwo icyo dusigaje kubona kigiye gukurikiraho ni ukubona Eric Semuhungu imbere y'urukiko. Ubwo kizakurikiraho nuko dushobora kuzumva amakuru avuga ngo Eric Semuhungu umunsi uyu n'uyu muri kiriya cyaha azagezwa imbere y'inkiko. Yo kimuhamya harimo imyaka gihano kiri muri 15 n'ibindi birenzeho. Nabonye kuri social media ari hazamuwe amagambo nyuma yuko kuri live z'ama TikTok ndetse na Space kuri X aho yakunda kuri biganiro rwose avuga ko ari mu bantu bishimiye ifungwa rya Jihad. Yego, cyane kubera ko aba bombi bigeze kubaho inshuti baza gushwana. Yego, muri kwa gushwana rero ari Semuhungu ati nta muntu ujya umvuga nabi ngo bimuge ubuhoro. Niyo mpamvu Jihad kubera ko yamvuze nabi ari hariya. Yego, none nabonye abantu bari byahise bizamura amagambo, bamwe bati ubwo twanasuraga Jihad rwose yaratubwiye ati kubera ukuntu Semuhungu yamvuze nabi ashobora kuzisanga hano yansanze. Ntabwo Semuhungu ashobora gufungwa nuko yavuze kuri Jihad yafunzwe, kuko ibyo ntibigize icyaha. Urabyumvishe neza? Semuhungu yafungwa n'icyaha yakoze, icyo ni kimwe. Icyo nshaka kukubwira, Jihad afungwa havuze benshi ntihavuze Semuhungu gusa. Ubwo muri benshi na Semuhungu arimo. Kandi n'ubu ngubu Semuhungu nawe afunzwe hari abavuze. None se tuvuge ko abazafungwa nyuma baravuze kuri Semuhungu bazaba bazize ko bavuze kuri Semuhungu? Oya, umuntu afungwa azize icyaha yakoze. Ikibazo no kwishimira ko mugenzi we bamufunze. Oya, bikarangira umusanze. Nta muntu n'umwe wishimira ko mugenzi we bamufunze, kubera yuko buri wese agira igihe cye. None nimba ari Jihad, ejo yaba Semuhungu, ejo yaba Benda, ejo yaba Bendo, ejo yaba undi. Ndetse no mu bavuze ku ifungwa rya Jihad ntibisobanuye ko nabo batazafungwa. None se abo bose inkuru zabo ntituzikora? None se twebwe hari uwo biteganyijwe ko atafungwa? Wakoraga inkuru ku bandi bafunzwe, nawe bagukoraho inkuru. Rero ntabwo rwose Semuhungu nta n'ukwiye kubabazwa nuko runaka yafunzwe undi runaka amuvugaho. Gusa icyo ugomba kumenya ni ukumenya icyo uvuga kuri mugenzi wawe, kuko nawe uri umuntu. Ejo n'ejo bundi nawe byakubaho. Gusa gufungwa k'umuntu ntibisobanura ko adakwiye kuvugwaho cyangwa ibyo bitavugwaho. Oya, kandi ntukwiye gutinya kugira icyo bivugaho ngo nuko nawe ejo wafungwa. Ubwo nawe nufungwa hari abazakuvugaho. Uko niko kuri kw'ibintu. Izindi nzira zose abantu baba bari kubeshyanya Sam. Ubundi buryo bwose abantu baba bari kubeshyanya. None se ubu Semuhungu we ntiyafunzwe abantu ntibavuze? Hari abavuze ngo bari baratinze. Yego. None se abo ubwo bamuvuze neza. Ejo se nibafungwa
se muhungu nawe azavuga ngo nanjye nari mbizi shango nanjye mwari mwaramvuze reka da kuko bazafungwa n'ibibi bakoze. Ibirega biba biri no man is perfect, nta muntu w'intungane ubaho. kandi anytime hari ahantu umuntu wese Iriya nzu y'abagororwa, iriya nzu rwose birimo abagororwa, nta muntu utayigororerwamo, nta utayikandagizamo ikirenge, kandi nta nubwo umuntu yayijyamo ngo